Meni je sad već vrlo poznato, ovo mi je kao druga kuća, s obzirom da trenutno sada više vremena provodim ovde nego u sopstvenoj kući, tako da osjećaj je vrlo poznat, ali i dalje postoji to uzbuđenje pred svaki kadar i pred svaku scenu i dok je tako, dotle ćemo valjda i da snimamo. Snimanje su vrlo nepredvidiva, tako da treba to držati sve pod kontrolom do kraja, pa onda reći sad je gotovo. Da, ja snimam jednu scenu, proslava godišnjica braka mog lika i mog muža, kojeg igra Miodrag Radonjić, i proslava godišnjica se dešava u dvorištu Krunske. Tu je većina likova ostalih naših stanara, pošto nekako specifičnost Krunske je da svi sve slave zajedno. Mi se trudimo da nekako kroz svaku sezonu napredujemo u svim sektorima. Pa kad kažem svim sektorima, mislim i na kostim, i na šminku, i na sektor organizacije i režije, naravno, i nas glumaca najviše. Mislim da će osveženje biti i novi likovi koji nam dolaze, odnosno nove kolege koji se priključuju u tim. Mi imamo te tematske sezone, rekla bih da je tema ove najnovije sezone ljubavni odnosi, ali krize u ljubavnim odnosima. Biće tu dosta peripetija, dosta izazova za parove krunske. Ne sme nikad stati.